Dan zaljubljenih ili Sveti Trifun. Mi smo izabrali Svetog Trifuna. Ajde da ga proslavimo. Sveti Trifun rođen je u 3. veku. Živeo je u veoma siromašnoj, ali pobožnoj porodici. Za njegovo vreme vladao je rimski car Gordijan III. On je imao ćerku obolelu od duševne bolesti. Niko u carstvu nije mogao da joj pomogne osim Trifuna. Kada ju je Sveti Trifun izlečio, car mu je dao mnogo darova, ali on je sve to podelio među sirotinjom i nastavio da čuva guske i moli se Bogu. Kada je na vlast došao dečije Tračan, Sveti Trifun je bačen na mučenje, a zatim posečen mačem jer nije hteo da se odrekne Isusa. Ubijen je sa samo 18 godina. U svojoj upornosti i istrajnosti u odbrani vere, Sveti Trifun je izabran za zaštitnika vinogradara. Jer se naš rad poistovećuje sa Trifunovim mukama. Zato vinogradari i vinari slave 14. februara slavu Svetog Trifuna. Na taj dan, pre nego što sunce izađe, vinogradari odlaze u svoje vinograde, prekrste se i počnu da orezuju 2 ili 3 čokota koje zalivaju starim vinom. Smatra se da će vinogradi tako posle duge zime povratiti svoju snagu i razbujati se na proleće. Obavili smo tradicionalni način Orezivanja. Živeli! Živeli! Nakon orezivanja, svi vinogradari odlaze u svoje kolibe gde priređuju bogatu trpezu za svoju porodicu i prijatelje. Tu imate priliku da probate njihovu domaću hranu i njihovo vino i priliku da nazdravite sa domaćinom. Srećna slava! Uradili smo još jednu stvar sa liste. Proslavili smo Svetog Trifuna sa našim vrednim vinogradarima i vinarima. Srećan praznik, srećno i beričano! Ovom prilikom želimo da se zahvalimo meštarima u selu Poljna na prelepom gostoprimstvu. Neka vam je rodna godina!